Bueno, xa saben que no termómetro encántanos pois descubrir a xente maravillosa e singular que temos por Galicia. Non se perdan a este novo habitante de Boiro, que é originario de Kentucky, que ten unha colección de garabatas, namorouse dos hórreos, bueno, mellor que o coñezan vostedes. Podería estar no salón de calquera casa, pero non, estou no mesmísimo fogar do artista internacional Sam Hoffman. Bo dia, Galicia! I came to Lithuania a couple summers ago. Que é o que fai un artista americano de Kentucky como a ti vivindo aquí en Cabo de Cruz, en Boiro? Yo miro los Oreos and las personas, and mi conciertos es perfecto en Cabo. Qué chulo es. And the maids are friendly. Vemos que vives nun auténtico museo da gravata. Por que tes tantas gravatas, Sam? Es parte mi estilo. Todos mis amigos, like, oh, un día Sam Hoffman es nada un corbatas. Levas todos os días corbatas. But es para un estilo de más años. En un estilo de los hombres guapísimo. And es una oportunidad por the beauty. You know, por las chicas, por todo. Non tes tempo para poñelas todas. Cambio con mi día. Segundo te levantas así, pos unha corbata ou outra, non? Sí, una oportunidad más colores, es un poco estilo de matching en este fashion. Cantas gravatas tes? 700 y más y menos. Pero levas gravatas, Sam, para ir mercalo pan? Sí. Yes. It was fun, Gary, all right. And the maids are friendly. O que vemos, Sam, ademais de gravatas, é arte en todos lados aquí onde vives, non? Mi días de segundo mano, mi días de la parte de bateas, en la parte de la praia. Recolles, como dis, como palillos de bateas para facer arte. Palillos de... Sí, es super único y mi amigos, like, qué loco. Se nos este agasallo, este gif, para nós, a Televisión de Galicia, non? Así yo pensé, perfecto estilo por el logo de Televisión de Galicia, es único. Podemos cambiarlo na Televisión de Galicia e poñer este, verdad? Ladies and gentlemen, con todos vostedes, despedimos coa canción máis famosa de Sam Hoffman, Can de Oreo. Can de Oreo. Oreo. Estenfero que del Oreo. Oreo. Estenfera guardando, oh mio. Dia y notte guardando, oh mio. Chava ufaga sol guardando, oh mio. Dia y notte guardando, oh mio. Chava ufaga sol, can de Oreo. Oreo. Bueno, qué maravilla. Quédense con este retroso porque aí donde o ven está triunfando este home dando concertos, por toda Galicia. A mí Can de Oreo, chamas esta canción. Un pouco estilo de, como era, Bonnie M, non? Así, incluso na estética. Vai por aí. Sí, non, a mí parecíame que era Camden Town en Londres. Non, absolutamente. Pero non. Claro, Pepo, ti imagínate a xente aí de Boiro flipando que acolleron a este home, prestáronlle ese garaxe onde ten aí ahora o seu local, que Diana digno de Camden Town. Sí. Bueno, pero é unha decisión interesada, porque grazas a Sam Hoffman agora Boiro está Pois de no actualidade mapa, absoluta. Encantado. No mapa sempre estivo. No, pero agora máis. Pero agora Cabo de Cruz, a parte do Mexillón, que é maravilloso a festa que fan ali, pois tamén teñen un artista espectacular. Sí. Bueno, eu sempre serei partidario da singularidade da xente, non? É como maravilla. Claro, a garabata, sin embargo, pois é unha prenda. Vámonos picar, Sam, vouche desafiar a ver quen ten máis. Ti garabatas ou eu camisetas. Dixo Vamos a ter un 700, pique, non? e xa verás, sí, vaya porque eu pico de estou guardando no Oreo as camisetas. É que, claro, é unha pasada cun americano, Gloria, namore dos hórreos, que foi o que lle chamou a atención, e decida, entendo que entre outras cousas, pois por eso quedarse aquí.
Bueno. Mira, sí, alegría de vivir, Gloria, isto é unha maravilla. Chegou hasta aquí, non sei que pensarán os de Kentucky, o mismo lle dixeron, mira, ponte en fila para lá, a ver se xa... Bueno, nada, manda recordos, cando chegues escribe. A ver, Xosé Antón, a ver, que... entre Kentucky e Cabo de Cruz non hai... Home, non hai color. Evidentemente. Non hai non, claro. Nada en contra de Kentucky, a ver. No, pero xa o xeito de preparar o polo xa é distinto. Claro, claro. Kentucky Fried Chicken, Nós onde aquí vai? aproveitamos as patas tamén, que es un Kentucky non o fan. Non o Seguro que fan. frito, sí, non? E que me dicides da que esta que preparou aí, Todo un non? artista, eu creo que convidalo a que... Chega traia- tarde o tema, pero bueno. Sí, pero que para que traia aquí a Televisión de Galicia, non, esa obra de arte, pois O sería importante é que veu a Galicia e está feliz. Sí. Sí, E fai iso feliz a é a xente imaxe tamén. que temos que trasladar. Se queres ser Nada feliz, hai que vir a Galicia. Sen dúbida, un tío Moi peculiar. original, maravilloso. Pois nada, un novo habitante aí en Boiro que coñecemos hoxe no termómetro. 1:08 minutos, de seguido imos a situarnos neste caso en Lugo para contarlle esa historia deste rapaz emprendedor